Presiden Jukri Amerika Donald Trump melakukan tajban tuklar ia kejingkan ar kepada nyaj khmat hap negeri Pakistan ke Afghanistan yang rayu ai jingero yo mitra badu Jukri Pakistan ha kejinglong ke pau syai ke jongu ha kejingkan ar utram ha bakli halo ke jerma Jukri Afghanistan ha ka sengi thodir layro yu hesh pa Jukri Pakistan Field Marshal Asim Munir bar yo mitra badu Jukri Pakistan Shehbaz Sharif Pat ula aur kini kikentir dadangawan ban tuklar Henry pidan pat yu metrabado ubakraw pidan yu hesh pa ubakraw hapi pidan iki nongelam ki bakraw hapi ngaperkhat babara arngut neki kini ki bri ki bang buram shisha pat ngaperkhat bakri Pakistan kaleba hadu krakata ulong akinong tho kubor kani ka jingkran ka jongu kalong hakapor bo metrikam po yeng Jukri Pakistan ukhawaja asif ula pernah ya kejelong cuman jaga temah keberang sedang bakri Afghanistan hadian bakajingkan an kalami haka bestang jaga nikat tayo haka bakri Pakistan kalakam bakala set nasun yaki arp kanai tli kijaka haka leng juga ri ke pamarjan jaga Afghanistan kintup yaka kan dahar baka Kabul haka sengito dia uno aktian juga sarkar Pakistan mulai itu bagidan aspa kandai penyungut ki Taliban bagi leno juga Afghanistan kebela syaset yap kat bono aktian juga sarkar Taliban uzabi hula mujahid reitu bagi sipai juga Afghanistan kila yoban penyap ya samsan ngut ki sipai juga Pakistan bar kila kemru sakat tu kan ngut ki wepan kini kini kicing tempor ki papau juga Pakistan nado bakat Taliban kawan paipiang haka bor sinshar ausnam arjar pui daga jingmino juga United States Adin kat tu kan ni kenta Joga jingsha tempor haka sengito dir Usharif ula ong bagi sipai jokeri ka jongi dina bak nekalam ikinong ne kam sniu dan iki kam le no jokeri Afghanistan ki sipai jongi kidan ka jingla ka bapura ban pedu chal ikinu kinu ki jing angdur ki bashir khai dan iki kam le no jokeri Afghanistan ka chapen ri baro kawe ke yang rengkar bagi sipai jokeri Pakistan ula ong haka jingkren dongi se syampat agi wepa ki kabor ki bat sawat Kubleshpur